Centar za razvoj ideje uz podršku mladih istraživača Srbije ovog leta organizuje međunarodni volonterski kamp pod nazivom Belgrade High Garden. On je u toku i traje sve do 15. avgusta u Pinosavi u podnožju Avale na teritoriji Beogradske opštine Voždovac. Ovim povodom u Beri Dan sa mnom su Ivan Novaković ispred Centra za razvoj ideja i Anatol Sandri, volonter iz Francuske. Dobar dan i dobrodošli u Beri Dan. Welcome. Thank you. Sa kojim ciljem je osnovan kamp? Pa zapravo kampovi su jednostavno svetski pokret koji je počeo negde posle Prvog svetskog rata, a u Srbiji se godišnje organizuje oko 35 kampova, dok je u svetu taj broj prelazi čak i 2000 godišnje. Cilj svega toga je neka pomoć lokalnoj zajednici na nekom projektu gde njima jednostavno treba pomoć, ali kao i interkulturalno učenje, razmena kultura, informacija, s obzirom da volonteri dolaze iz celog sveta i provode na projektu, odnosno u nekoj državi 2 nedelje. Što se tiče ovog našeg projekta, on se organizuje u Pinosavi i sređujemo osnovnu školu Vasa Čarapić u Belom Potoku. Također smo imali akciju na Avali, čišćenje pešačkih staza i sređivat ćemo jedan potok baš u Pinosavi. Imamo volontere iz Srbije, 4 volonterke iz Srbije, iz Španije, Italije, Francuske, Anatolije iz Francuske, da, i 2 volonterke iz Turske. You're the only one from France. Yes, I'm the only one, yes, unfortunately. But no, it was the best for the benefit. Jedini iz Francuske koji je dobro. Is this your first time here in Serbia? Yeah, it's my first time in Serbia, yes. No, I've never been to Youth European during all my life. I've been many places like America, like Asia, but never here. So it's my first time, even in this part of the world, yeah. Dakle, njegov prvi put u Srbiji, čak i u ovom dijelu Evrope. Rekao je da je bio po celom svetu, u Americi, Aziji, ali da je jednostavno prvi put ovde sa nama u Srbiji. Present Serbia and on TV also. Yes. And how do you like? Pretty like Not TV, Serbia. Yes, well, I pretty like TV too. But Serbia, yes, of course, I love it. Yeah. It's wow, it's so inspirational. You know, I come here because one of my friends is Serbian in France, and so I pretty like her. I'm really not love her, but I pretty like her. And so she always talked me about her culture, about her, yes, her culture, her recipes, so cooking, so I was quite interested about what she said, and so that's why I wanted to come here in Serbia to discover what she was talking about. And what she's talking about, I find what she was talking about here, you know, like this, for instance, you know, value of kindness, value of generosity, things like that. I really feel it here, and so I pretty enjoy it to be here, yeah. Dakle, Anatol ima jednu drugaricu na univerzitetu koja je poreklom iz Srbije i ona mu svakodnevno priča o našoj tradiciji, kulturi i jednostavno iz tih priča je nekako saznao koliko je ovo može biti zanimljivo i zato je odlučio da dođe ovde i za sada nalazi Beograd i Srbiju veoma inspirativnom i mislim da bi želeo da se vrati ponovo ovde. To je zaista lepo čuti. Evo, kolika je uopšte naša svest kada govorimo upravo o volonterskim kampovima, u jednim ovakvim akcijama, budući da je negde, čini mi se i sam cilj svega ovoga, upravo očuvanje životne sredine. Temu koju se danas govori i trebalo bi da se govori apsolutno sve više i u narednom periodu zarad naših i budućih generacija i nas samih i tako dalje. Eto, što biste rekli u tom nekom smislu upravo, dakle, podizanje svesti i uključivanje mladih ljudi u sve to? Tako je, kampovi ne moraju, samo da napomenem, ne moraju biti samo u oblasti zaštite životne sredine, ali velika većina njih zaista jeste, zato što je to neka svetsko pitanje koje je svima potrebno. Svi moramo da razmišljamo o tome ako želimo u nekoj budućnosti da bude bolje na tom polju. Što se tiče svesti, ja mislim da se kod nas ona svakodnevno rasti, da sve više ljudi jednostavno shvata značaj tog problema. Koliko kod nas mladih i koja je njihova zapravo motivacija da volontiraju? Pa što se tiče kampova, u Srbiji se, od kad su krenuli da se organizuju kampovi sa mladim istraživačima kao krovnom organizacijom i volonterskim servisom u Srbiji, organizovano je oko 400 kampova. Sve više i više volontera želi da ide na neki način u inostranstvo i da osete to iskustvo volontiranja u inostranstvu. Jednostavno to je način da upoznate druge kulture, da jednostavno vidite kako se tamo živi, koje su
njihove navike i da nekako upoznate tu kulturu na način na koji ne biste mogli da je upoznate ukoliko odete kao turista. A što se tiče ekologije, u svetu je to normalna pojava i onda kad naši volonteri odu tamo i vide kako se to zaista može da se radi, onda dođu ovde sa nekim novim razmišljanjima, jednostavno novim navikama koje usvajaju sami za sebe, ali i prenose na svoje porodice, prijatelje, tako da mislim da je to zaista onako jedan veliki pokret koji može dosta toga da uradi. What is the motivation for you as a volunteer? Motion for me. In France, in Paris, I study, mathematics and economic finance. And I want to give something. I want to contribute to something other than like theoretical things and complicated things. So, yes, I want to contribute to environmental purposes, to environmental goals, to improve things around the year, and yes, that's my main motivation. I think yeah. Okay. That's it, yeah. Studira matematiku i fiziku i jednostavno želi da doprinese lokalnoj zajednici i ljudima na neki drugi način koji nije samo teorijski, koji nije samo prisutan u knjigama i na predavanjima na fakultetu, nego jednostavno da ostavi neki trag u lokalnoj zajednici u kojoj dolazi. Something like rest from the numbers. Yeah, it says a lot, yeah. Not to touch things, because when you're studying like theoretical mathematics, you touch nothing. You're not like in your computer, you're like writing, but now you are touching, you are making manual work, so it's very something different. And for me, it's a really big change, yeah. So yeah, that's why I pretty enjoy it. Dakle, kad studirate matematiku, stalno ste za knjigom, za kompjuterom, jednostavno nemate mogućnost nekog dodirivanja materijala, jednostavno nekog ručnog rada, nekog fizičkog posla, tako da je skroz veoma različito od onoga čime se on inače bavi. Evo, juče je bio Međunarodni dan mladih. U Centru za razvoj ideja upravo su mladi ljudi. Kako biste vi definisali položaj mladih kod nas u društvu i šta je to što zapravo oni mogu da urade svojim zalaganjem kako bi im bilo bolje zarad svoje neke budućnosti, ideja i pitam baš zbog samog koncepta centra. Tako je, Centar za razvoj ideja Udruženje mladih koje je osnovano 2014. godine i pokriva područje ekologije, preduzetništva i kulture. Imamo takođe i marketing tim koji se bavi pokrivanjem događaja svih ostalih timova na društvenim mrežama i organizujemo zaista neke prelepe događaje na koje su svi pozvani da dođu, otvoreni su za javnost. I to je neki način na koji mi pokušavamo da uključimo mlade u samu organizaciju takvih nekih događaja i jednostavno da im pokažemo da treba da pokažu inicijativu i da će se ta inicijativa isplatiti i da će jednostavno i oni dobiti nešto od toga, ali i pomoći drugima da nauče nešto novo. To je na neki način, ja mislim, i svrha bilo kog volontiranja. Vi dajete nešto, a vi dobijate mnogo više. Tako je, za uzvrat, da. U narednom periodu da li imate neke planove, eto možda sada da najavimo šta vas to očekuje? Pa očekuju nas dva velika događaja. Kulturni tim sprema festival pozorišnih predstava Kulturica koja se već 3 godine održava, gde će doći srednjoškolci kao i amaterska, ove godine ćemo imati amaterska pozorišta koja će gostovati, takmičiti se u svojim pozorišnim predstavima, odnosno u autorskim delima. Takođe, tim za preduzetništvo organizuje Fabriku mladih preduzetnika, to je konferencija koja se održava 1 ili 2 dana, traje 1 ili 2 dana godišnje, gde se jednostavno razmenjuju ideje, neke nove inovacije u polju poslovanja, preduzetništva, tako da eto, to je neki budući plan za naredne meseci. Ja vam želim mnogo sreće i uspeha. Hvala što ste danas bili sa mnom. Thank you for being my guest and have a nice time in Serbia. Thank you very much. Hvala puno.